Kwa Malawi tautona wa pele Peter Mutharika a fenya ditlhopho tse di sa tswang go wela. Motshwarela tautona ha kgola setlhopha sa Botswana se se neng se phadisana kwa dikgaisanong tsa the World Championships. Motsoneso nkamogela mo dikganyeng tsa nako ya bosupa. Ere dikgang di eme jalo tautona Boko tla rola molaetsa wa gagwe wa ntlha mo pakeng ya boeteledipele jwa gagwe kwa phuthegong kgolo ya lekgotla la ditšhaba phirimaneng eno jaaka phuthego kgolo eo e tla motsibong gompieno mo phuthegong eo ya 20 ya lekgotla la ditšhaba boeteledipele ba supile fa ba farologana thata mo dikganyeng tse di amang lefatshe ka bophara jaaka kagiso le tokgamo phetogo ya lewapi tsamaiso ya mafatshe ya kadimo ya madi tiriso ya maranyane le gore lekgotla le tshwanetse la tokafadiwa gore le itepatepanye le dikgwetlho tsa nako eno go solofetse gore tautona Boko a role dikakanyo tsa lefatshe leno mo dikganyeng tse ka molaetsa o ikegileng ka ditsamaiso tsa lefatshe la Botswana go na le seabe sa lefatshe la Botswana mo phuthegong kgolo e ke go ntsha lentswe mo mererong ya mafatshe ka nako e seemo sa itsholelo le tshwaragano ya mafatshe e sa iketlang. Are salefo puso e mo thulaganyong ya go simolola tirisano le khamphani ya Google seo e le tsela ya go tsweledisa kgotsa go tokafatsa boranyane monogae kwa phuthegong eo ya kwa New York tautona Boko le mothusa moeteledipele wa Googles James Manyika ba ne ba simolola thulaganyo ya go dira semmuso maitlamo a go thusa lefatshe la Botswana go tlhabolola mafaratlhatlha a maranyane le go tokafatsa dikitso. Lotala tautona Advocate Duma Boko mo lehatsheng la America le itebagantse le go aga botsalano le mahatshe ga mmogo le go batla babeeletsi ba ba ka thusang go aga itsholelo e sa ikagang ka maamuso le mongwe hela mo malatsing a mararo a hetileng kwa ntle fela ga go tsena diphuthego tsa lekgotla la ditšhaba tautona Boko na kopana le baeteledipele ba ba farologaneng mo mogabeng wa tsa kgwebo ba akaretsa Aliko Dangote wa Nigeria le mothusa mookamedi wa khamphani ya Google James Manyika mo sebakeng sa neng a nna a se dirisa go supa lehatshe la Botswana le tla retogela ko mohameng wa tsa maranyane go aga itsholelo e nang le bokamoso. We need to create partnerships with those who have been involved, who have done things in that space and who are in the process of even developing further. We now have the advent of artificial intelligence, which presents immense possibilities. It is also fraught with potential dangers. As a country, we also want to maintain some fair measure of data sovereignty. And so where we have opportunities to have the data housed in country, it would be the ideal approach for us. Khamphani ya Google tlhotlhomadiwa ka dikakanyo tse di kwa godimo tse di akaretsang ditogamano tsa internet e tlhotlhwa tlase e dirisega motlhofo kwa magaeng le mo dikgwebong tse di potlana mo kgaolong ya Afrika e na le dipeeletso kwa mahatsheng a Kenya le Nigeria mme go na le tsholofelo ya gore e tla atolosetsa ditirelo tsa yone kwa lehatsheng la Botswana. The Southern Africa Regional Cloud Hub in South Africa, which we hope Botswana will take advantage of, because you're in part of our cloud region. We were going to give free access of our AI tools to students, and we're starting with 8 African countries that make up a population of about more than 500 million. South Africa, Zimbabwe, Nigeria, Egypt, and a few others, 8 of them. But that's just a start. That's just a start. She was on my case about when's Botswana on the list. But that's an example of the kind of access. And then I think the third thing I'd also just mention is it's been quite important for us to build and help Africa build talent and capacity to be able to do some of these things itself. So, for example, in the last couple of years, we've skilled more than 7. The collaboration ya lehatshe la Botswana le khamphani ya Google go solohelwa ha e tla fefosa lebelo la go inakanya le maranyane mo go ka tlhabololang mehama e tshwanang le ya ditirelo tsa madi, temothuo le thuto. Ke Filo Mokhatsane, BTV News, New York, America.
kgang ya go sekaseka go fetola molao e fetisitsweng ke khuduthamaga ya matona morago ga go sekaseka melao e laolang bogosi le ka fa dikgotla tsa Setswana di tshwanetseng go tsamaelana le puso ya batho ka teng. Fa a bua kwa thutapuisanong le bagolwane ba lephata la dikgaolo le tsa ngwao bogolo jang marara le baeteledipele ba dikhansele, tona ya dikgaolo le ngwao Rre Ketlhalefile Motshegwa o tlhalositse fa phuthego eo e tla thusa go rarabolola dikgang tsa maloba go ya isagong gore baeteledipele ba kgone go tsamaisa puso mo nakong eno go lebilwe melao e tsamaisanang le ditshwanelo tsa gompieno. A re utlwe Mpho ke Leboge ka pego. Tona wa lephata la dikgaolo le ngwao Rre Ketlhalefile Motshegwa o rotloeditse marara le bagolwane ba dikhansele o rotloetsa tsamaiso e tsamaisanang le dikeletso tsa matshelo a segompieno. Tona Motshegwa o kopile bagolwane ba maphata a dikhansele lefatshe ka bophara go dirisa ditswammung, go dirisa maungo a naga ga mmogo le dimela tse di kgonang go itshetela ka nako ya leuba, go bopa le go aga tsamaiso e rotloetsang go thama mebereko. We need to promote and provide alternatives to Western medication. Saying well, some of them they don't have side effects. Yeah, the pills. And I've often asked people who are yes, quality pills. The reports all about rural Botswana must become a hub of opportunity where natural resources, drought-tolerant crops, and health products are transformed into industries that create jobs and prosperity. Tona Motshegwa o tlhalositse fa lephata la gagwe le tsweletse ka go rotloetsa tiriso ya maranyane go tokafatsa le go gorosa ditlamelo kwa Batswaneng. Community development and community in terms of uplifting the lives of the people. Hence, this other concept of rural industrialization, which remains a cornerstone of our developmental agenda. We are driven by the national mandate to build a system that is democratic, accountable, and responsive to community needs. Tona Motshegwa o tlhalositse fa puso e tlamehile go tshwaragana le dikhampane tse di ikemetseng ka nosi go tokafatsa le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Mpho ke Leboga, Botswana Television, Gaborone. Mo palamente wa kgaolo ya Serowe West Rre go na le pelo ke dikilwe o tlhaloseditse banni ba kgotlana ya Malela mo Serowe ka melao e fetisitsweng mo parlamenteng ya mariga a fetileng e ya matshelo a bone. A re molao o tsentsweng mo tirisong wa dikgwa le meamuso ya tlholego wa 2025 o laolang di tsa tlholego di tshwana go tshwara ga phane le go ralala dikgong go tla tlama banni gore ba tse ditiseletso gore ba kgone go bapala di tsa tlholego tseo go itshetsa mme fa ba rekisa ba tse ditiseletso tse di duelelwang. A re utlwe Gabriel Mereki ka dintlha. Mo puisanong ya gagwe le banni ba Malela ra ona le pelo ke dikilo a ditshwetso tse di tshwereng mo palamente e fetileng di tla tlhoka gore banni ba ithute ka melao e mešwa gore ba te ba e sale morago. Wa go bapala phano ntse molao o re o duele ya mo gompieno molao gompieno ga o duele ha ile gore gore sepe se o se bapala monageng ha o se bapalla for yo go dirisa wena ka buwena kana wa go ja kana wa go rulela ntu kana wa go ora ha ile dikgong. Banni ba ne ba nna le sebaka sa go arogana matshwenyego a bone le mo parlamento a bone mme kgangkgolo ya bo ile go diega ka bo ya ditsha. Ke ngwana wa Botswana mme go na le mahatshe a mangwe a santsana le diphata tse e leng gore ga se tsa go ka teng di hedile mme tsatsi le letsatsi re lela ka go tlhoka ditsha lebelela monana le mogang botlhokwa ja motho ke motse mme dinako tse le di tsayang di ditelele bana ba tsogaletse mo malape a bomma a bone bana gore ba ya nna pelo a me botlhokwa ga ke nne sente ga ke na batsadi re na ka go kgothakgothana nya tota wa go ba disa le mo Serowe ga go akanye e be ke botala gore wa go ba le masimo a ka ga mabola wa ka re gona le baka re ntse re applyile ka me ga ise go be nna re ke setse ke na le kana ke 21 years wa dingwaga ke ntse ke setse go ntse go teketa ape wa le ba re ba o meshara ya no ga ke itse gore a le gompieno ba ntse ba meshara.
Badirelapuso ba ne ba nna le sebaka sa go araba matshwenyo ga ntshitsweng ke morafe. dikakanyo tsone tse tsa bo stomata drain le tsa bo di-street light le tsa bo di-drainage le tsa boe ke tsone tse e leng gore ga go simolola go akanyetswa dithabololo le di tsenye mo teng e re ga di nna dithoto yana ka gore kgaolo e tona ga dithoto yana go ngwengwe tse pedi kana e le ngwe hela di ka sala yaanong ga re di bua mo dikgoteng yana e re ga go kopanwa go ira ditogamano tsa dithabololo re ye ko di-meeting tseo go na le ditsha tse di segilweng mo dikarolong tsone tseo tsa serowe a e ka tswa le ko dinokwaneng tse tare mo boding e tannye ga di kae re bo re kgona gore re sekaseke re bone gore ba ba leng gore ka nako di ba tshwanetse di ha kae ke ko dinokwaneng yo kwa yole banni ba rotloetse go nna pelotelele ka jane dithabolo tse ntse di emisitswe ka lebaka la lethoko la madi le la apisitseng lefatshe leno kubo ka letshoba ke berele mmereki PTV News Serowe. mogolwane wa mapodisa le tlhakane superintendent Noziba Rari a re ba tlhomamisa kgang e mo go yone rra mongwe a tlhokafetseng kgwedi eno he lesome le bofera bobedi kwa sepateleng sa Nyangabwe a tswa motseng wa Khwe. Superintendent Rari o tlhalositse fa go belaelwa fa rreo a tlhokafetse morago ga go tlhabiwa ka sengwe se se bogale ke mokapele wa gagwe. A re utlwe se ba etseng tebogo ka dintlha. Go tlhalosiwa ga mapodisi a amogetse pego go tswa mo mongwe wa lesika la moswi a supa ga rre yo dingwaga tse di 23 a thokagetse mme go tlhalosiwa ga seo se diragetse morago ga gore a robadiwe kwa sepateleng sa Nyangabwe a sena go thabiwa ka sengwe se se bogale ke mokapelo wa gagwe kwa Khwe kgwedi e hitileng e le 22. Re na le kgang e leng gore ra ithothomisa mo policing ya rona. Kgang e leng gore e na re ka di 18 tsa kgwedi yone mongwe a bega gore mogolowe o thokagetse a robaditswe ko sepateleng sa Nyangabwe ko Francistown mme a supa gore motho pele ga thokagala o na a lole le mokapelo wa gagwe wa mosadi a ba mothaba ka sengwe se se bogale a ba a helela a ile go robadiwa gone koo. Superintendent Rari a re ba makatswa ke gore kgang ya go thabiwa ga rre yo ga ya begelwa mapodisi pele a ya sepateleng. Jaanong se sa kgamatsang ke gore kgang e ne e se ko e bege ko mapodising. O ne go diragetse gore ha re thothomisa re ithela ile gore go diragetse gore ka di 22 tsa ga August ka nnete o na alwa le mokapelo wa gagwe ga nna le dikgobalo tsone tseo mme a ya ko sepateleng ko motseng one wa Khwe ko ne tiragalo e diragala teng a helela a ile ko sepateleng sa Lethakane mme go supagala gore o ne a gololwa mo sepateleng a boela gape ko motseng wa Khwe mme hela jalo a ntse a begela mapodisi kgang ya go nna jalo mme a re morago ga malatsi a mararo gape a boela ko sepateleng kwa ileng a helela a robaditswe ko Nyangabwe yaanong se leng gore ra se thothomisa re thothomisa gore a mme dikgobalo tsone tseo ke tsone tse di tsereng botshelo ja moswi o re togetseng wa rre ke motswakwa. Mmelaelwa e bong mme yo dingwaga di 31 o tshegeditswe mo kgolegelong jaaka dithothomiso tsa mapodisi di tsweletse. Se ba etseng tebogo PTV News Letlhakane. Tona wa ofisi ya Gatautona Rre Moeti Moasam le tona wa metshameko le ngwao Rre Jacob Kelebeng ba tla kopana le maloko a komiti kgolo a makgotla a bataki le badiragatsi kwa Massmedia Auditorium kgwedi ya Phalane e tlhola garataro ka nako ya bobedi mo tshokologong. Maikaelelo a bokopano jo ke go tla ka megopolo e ka thusang puso go tshegetsa le go tsosolosa mohama wa bodiragatsi. Botlhe ba ba nang le kgatlhego ba gakololwa gore ba ikwadise ka maranyana a email mo opproffice@gov.bw pele ga kgwedi ya Phalane e tlhola gararo 2025.
o tsona etsho re ntse re lena le wena mo dikganyeng tsa Botswana Television. Tona tikologo le bojanala Re Winter Molutsi o ne a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Pandamatenga. Se se tla jaana morago ga gore setlhopha sengwe se se bidiwang Task Force se se romilweng ke morafe wa metse e meraro ya Pandamatenga le Soma le Kazungula se ikuele kwa go Tona Molutsi tebang le ditsamaiso dingwe tsa lekgotla la Paleka le le gwebang ka ditsa tlholego. Lekgotla la Paleka le ntse le sa robalelwa ke ditlhokwa ka jaana le ntse le gogagogana le morafe ka dikgang tse di fa pele ga dikgotla tshekelo mabapi le dingongora tsa go dirisa madi botlhaswa le ditsamaiso dingwe tse morafe o sa di itumeleleng. A re utlwe ke a leboga eole. Loeto la ga Tona mono le ta jaana morago ga go amogela boikuelo kgwedi e hitileng go tswa mo morageng wa metse ya Paleka. Tona Molutsi o tsile jaana go ta go reetsa dilelo tsa bone le go utlwa boammaaruri jwa kgang. A kopana le bangwe ba re ba task force ba supa ga ile gore go na le matshwenyego a mantsi kwano a ba tshwentseng a tsamaelana le community trust ya Paleka ka kwano mme jaaka kgosi ya setsa buile e ne se la ntha go nna le boikuelo. Morafe wa re o tshwentswe segolo bogolo ke go tlhoka go rerisiwa ke khuduthamaga fa e tsaya ditshwetso ka madi a bone a Paleka. Ha re le batho ba Panda mo Chobe ke rona ba ba sokola mme re tshwere khumo ka diata. Mo nako ya gompieko madi a tshamekiswa a iswa go dikgotlatshekelo nko re ikgogetse metsi go tswa lesoma nko re itheketse motšhini o roba mabele nko re itiretse tshilo ka madi ao. Ha re bua ba re sekisa. Ne ke kopa yala wena o le tona o na le thate o na le yone ga lo ga go no suspenda board tshwara madi a tshware mongaka. Godimo ga moo bangwe ba supile gape fa go na le dikgang dingwe tsa semorahe tse ba reng ke tsone di kuketsang dikgang tsa Paleka mme ba kopile gore tona yo maleba a te go di buisa. Maloba dikgosi di rugilwe go councile semorahi se se jwaleletse ya ka ne le utwa di buitsene di bua. Go na le bana bangwe ba ba subia be leng gore ke sethopa sengwe sa bana ba ba tswa go motse wa Satau ke bone ba ruga kang dikgosi mme rona go tswa mo Chobe East ga nke re tsa maro go ruga dikgosi tsa bonekwa. Selo se re kopa gore ha ile gore go a kgonagala molaudi le tona le wena mo parliament re kopa minister wa local government ate. Tona Molutsi a re dikgang di tshwaneletse di a tshwenya mme a re molao kakanyetso wa CBNRM o ntseng o toutiwa ko parlamenteng o setse ka go bewa monwana ke tautona gore o tsene mo tirisong go ta go rarabolla dikgang di tshwaneletse. Ke tshwenyegile thata ka lobaka la gore keletso ya goromente ke gore madia a le thuse le thabologa le nne le dikontere le nne le tsone dibase tse di tsayang bana yaka go ntse go buiwa le nne le metsi mo malapeng ga ba setse ba swella le nne le ditanda bana. So se se ka re tlhomamisetsa tona ke batla ha re tsena ka go rona le wena re tla dumalana re go bona taotona gongwe a re lete gore re dire a commission of inquiry not just for Paleka for the trust tsa lehatshe le gore dilo ne di tsamaisiwa ka tsela ntse. Tona Molutsi o tsweletse a re puso e ne ya tsaya tshwetso ya gore batho ba ba nnang mo mahilong a humileng ditsatholego jaaka mo Chobe ba kgone go roba sengwe mo go tsone gore ba te ba thabolole matshelo a beng gae. Ka jalo molao o sologetsweng wa CBNRM fa o sena go tsena mo tirisong o tla thusa fela thata go yeng pele. Ke a leboga eole. BTV News, Pandamatenga. Maka strata o mogolwane wa kgotla ya ditsheko Tumelo Masole o laotse gore mosekisiwa Seipato Ripanye yo o lebisitsweng molato wa go bolaya mokapelo wa gagwe Tshepiso Mokotedi ka go mo hula ka tlhobolo le go mo kgaoganya dikarolo tsa mmele a tswelele ka go tshegediwa mo kgolegelong. Ba bosekisiwa ba tlhalose fa ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse. A re utlwe go nkutlile thamage ka dintlha.
mosekisi wa Seipatore Panye wa dingwaga tse di 52 wa kgotla ya lekgotlong ko motseng wa Morwa o itshupa jaana fa pele ga lekgotla a lebisitswe molato o le mongwe wa go bolaya bosetlhogo mokapelo wa gagwe wa pele wa dingwaga tse di 44 Tshepiso Mokotedi mo kgweding eno e 11 ka go mo hula ka tlhobolo le go boa gape a dirisa chainsaw go mo kgaola tlhogo, mabogo le maoto. Mosekisi wa puso o tlhaloseditse lekgotla fa ditlhomiso tsa kgang e di santse di gagata ka mo nakong eno ba santse ba emetse maduo a tlhatlhobo ya bongaka. Mosekisi wa puso a re ngwana wa moswi wa mosimane yo dingwaga di 13 yo boneng mmaagwe a bolawa bosetlhogo ke Panye yo e leng rraagwe o santse a sedilwa maikutlo ka jalo batlhotlhomisi ba santse ba le mo thulaganyong ya go mo tsaya polelo. A re mosekisi wa ga a tshwanela go fiwa tetla ya go nama ile go huba maoto ko ntla kgolegelo ka jana ba lelwapa le setšhaba ba ba santse ba gomogile maikutlo ba ka mo lobela dintsi. A re go na le kgonagalo ya gore mosekisiwa o ka tswelela a bolaya ba ba setseng fa a ka fiwa tetla eo. O ne a kopa lekgotla go tswelela le tshegeditse mosekisiwa Panye mo kgolegelong go babalela matshelo a ba ba setseng ko morago. Makaseterata Masole o ne a tlhalosetsa ba bosekisi go ikgolaganya le ofisi ya boipelego go batlela bana ba moswi lefelo le le babalesegileng. Mo go tse dingwe ba lelwapa ba supile mapodisi a motšhudi ka monwana go ba sa bolele lekgotla boammaaruri ka go sedilwa maikutlo ga ngwana wa moswi le gone gore ba ba latlhelela kgang e. Mo process ya go thusiwa. Gona process e dirwang. Ke tshotse ngwana gona process e dirwang. Ko yana go tonna le. Re ke ra gona gore ntlile gore ga le lekwala gore ngwana wa thusiwa mo processing ga gona ngwana o thusitsweng ka se. Ba bua le tlhotlhomiseng ba ba ga le mabumpelo. Ditulo tsa rantse go petse botlhoko a se ka ba tswa go ntle monna ba tlo bua pela ga se ka ba tswa go ntle a se ka ya se ka se ka la ga le ke le tsa go Mosekisi wa Seipatore Panye wa dingwaga di le 58 o tla tswela tshegeditswe mo kgolegelong mme a tla fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 9. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Motšhudi Magistrate Court. Mosekisi wa puso mo tshekong e mo go yone modiri wa lekalana la tseo ditlholwa la DIS o teng ke Ramang le basekisiwa ka ene ba le barataro e leng phenyo go disang Tshepo Sakanyeng le Bogankapa David Thabo Molebe a Twele Mpofu ga mmogo la Isaac Mpofu ba ba lebisitswe melato e le meraro e akaretsang go hitlhelwa ka ditagi le go betsa mapodisi ba theogetse ba ipapanne ka thipa pepper spray le selepe o tlhaloseditse Makaseterata Kamogelo Messi fa di tsa kgang eo di santse di tsweletse mme ba emetse maduo a tlhatlhobo a ditagi tseo le dithoto tse dingwe. Mosekisi o buile seo jaaka basekisiwa ba ne ba isupile fa pele ga lekgotla. A re utlwe Nkutlwe Thamage gape. Mosekisi wa puso a re lentswe tlhomiso tsa melato e basekisiwa ba e lebisitsweng di se di wele ba setse ba kgonne go kgobokanya bontlha jwa masupi a bone mo tshekong e mme ba setse ba isitse tse di fitlhetsweng mo basekisiweng ba e leng ditagile tse dingwe go tlhatlhobiwa. A re maduo a tlhatlhojo eo a tla kala lekgotla tsela ka gape le basupi ba bangwe ba puso ba tla fa lekgotla motlhala wa se diragetseng ka nako fa basekisiwa ba tshwarwa mo mapodisi a feletseng a bola mongwe wa bone mo kgweding e fetileng ko mabaleng a GSS mono Gaborone. Mosekisi a re ba solofetse gore maduo a tlhatlhobo tseo a tla bo aroletswe ba bosekisi mo kgweding e tlang le fa gare mme ba ipaakantse go tswela le go papamoletsa lekgotla gore ke eng ba re basekisiwa ba ke bone ba dirileng melato eo. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla basekisiwa ba lebisitswe melato e le meraro e tlhatlhologanyo ya yone e leng gore mosekisiwa wa ntlha o teng ke Ramang yo e leng motsadi tlhola kwa DIS le mosekisiwa wa bobedi phenyo godisang e ne ya re kgwedi eno e le 4 monongwaga ba tlhoka go bolela mapodisi boammaaruri ka bana ba tsena ko diofising tsa bone kwa Central ba ika e le badiri ba lekana la DIS mme ba le mo letsholong la go ya go tshwara babelelwa ba ba gwebang ka ditagi ko mabaleng a GSS. Molato wa bobedi o tlhalosa fa modiri yo wa DIS o teng ke Ramang le phenyo godisang Tshepo Sakanyeng Lebogang David Adwele Mpofu Isaac Mpofu le Thabo Molebe e
e ntse e le ka tsatsi leo ba ne ba fitlhelwa ka mokwako wa tagi ya motokwane gone ko mabaleng a GSS. Mo molatong wa boraro basekisiwa ba lebisitswe molato wa go tlhasela le go betsa mapodisi ba ba neng ba leka go ba tshwara ka ba ne ba ipapanne ka thipa, pepper spray le selepe. Mmueledi wa basekisiwa Supo Masaka o ne a tlhalosa fa a dumana le kopa ba bosekisi ya gore tsheko e tsene kgwedi e tlang le fa gare fa madu a tlhojo a setse a dule. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. jaanong fa re tlhodumela mo go tsa mafatshe a sele tautona wa Malawi Lazarus Chakwera o dumetse fa a fentswe mo ditlhophong tse di sa tswang go tshwarwa kwa Malawi a bolela fa moganetsi wa gagwe Peter Mutharika e le ene mofenyi tshotso ya go fetola puso e bolelwa e ne e le ka mabaka a itsholelo e wetseng tlase e bangwe ba dumelang e bakilwe ke tlhakatlhakano mo pusong ya ga Chakwera ba re o paletswe ke go laola tshenyetso setšhaba seemo sa ditlhwatlhwa se bolelwa se godile ka 33% go akarediwa le dijo. Chakwera o tshepisitse fa rola marapo ntle le makgwere ape. O tsere tshoja no re leba mo go tsa metshameko. Bontlha bongwe jwa setlhopha sa Botswana se se neng se ile go phadisana kwa kgaisanong ya World Athletics Championships kwa Tokyo, Japan se gorogile mono gae ka Laboraro maitsiboa. Setlhopha seo se sa akaretsang batabogi ba 14 gareng ga bone go le mmampudi wa lefatshe wa lebelo la 400 meters le tsano la 4x400 meters Colin Kibina Tsipi se boetse mono gae ka dietsele tsa gouta tse pedi le sa bronze. A re utlwe Segofatso Malepa. Setlhopha se se gorositswe ka go fiwa tlotla e go godimo go di gaisa tsotlhe mo mererong ya tsa difofane ya water salute ke ba Botswana mme sena sa amogelwa ke boeteledipele jwa metshameko gareng ga bone tona wa metshameko le bodiragatsi Jacob Kilibeng. Mampudi wa lefatshe wa lebelo la 400 meters Colin Kibina Tsipi yo gatisitseng nako e gaisitseng mo lefatsheng le go roba rekote ya monogae ka go taboga 43.53 seconds a re o diragaditse fela se neng a se dumelana le mokatisi wa gagwe ka nako ya ikatiso. Race plan e le gore ke reserve as much as I can because I knew what I'm the fastest the last leg, so those guys when never said they le mentality ya bona gore no is the fastest, but never sa tsole gore I could reserve until the last 10 meters, of which nane ke le mo di planeng tsa me and I stick to my plan until the last 10 meters e leng gore ke yone ya be ke deliver. Mokatisi wa setlhopha sa Botswana Shilume Ntshwarang a re lentswe setlhopha sa Botswana se santse se saletse ko morago mo bontlheng bongwe jwa metshameko bo akaretsa high jump, discus, long jump gareng ga tse dingwe o na le tumelo ya gore le tsone di ka thusa go oketsa dietsele tsa lefatshe leno go dikgaisanong tsa selepego se. Experience e re kopano ya macuba ya batho ba tswang kontle re angile mo go yona ke be ke le bona thata macuba ba bana ba go tswana but mo santse go supa gore we are lacking other areas like what technical events bo long jump bo high jump those are our events tsa mo gae body hurdles and other events so di go bontsha gore santse di sere wele sentle in terms of technical department ya no batla gore re tsole re dumela gore we need to beef up re tsole dipata tsa tsone keep it in other areas. Tona wa metshameko le bodiragatsi Jacob Kilibeng a re mo bogaufeng lefatshe la Botswana le tla tsosolosa tirisanyo mmogo ya lefatshe leno le la Cuba kwa batabogi ba tayang go ithokotsa teng go ntsha maduo a botoka. Relationship with Cuba, we need to revisit that memorandum of understanding that we had with them. I already we have to resuscitate re bone gore America ska ra attract them more assistance bolo yang mo di fields events ya ka ditso gore kana re ira bonte go the track and fields but the field events tse di mo tseleng gore di tokana le bokatisi bo bo rile di tokana le kitso e rile. We still need partnership. We were at Hungary
And one of the things that we discussed in that relationship in the area of sport. Gareng ga batabogi bao go bo go le bontlhabongwa ja setlhopha sa lebelo la neeletsano la 4x400 meters se se gapileng seetsela sa Gauta e bong le Epi le Lungo Scotch Tshepiso Masala le Victor Ntweng ba 800 meters ga mmogo le Ratile Noe yo neng e le ene motabogi wa mme a le nosi mo setlhopheng seo. Moswarela Tautona Renda Bagaola tlhetlhotsa kgotsa setlhopha sa Botswana se se neng se padisana kwa dikgaisanong tsa mabelo tsa di-World Championships kwa Tokyo, Japan go bo ba diretse lefatshe leno ka botswapelo. Moswarela Tautona o tlhalositse seo mosong ono jaaka setlhopha seo se ne se ipega kwa ofising ya Moswarela Tautona morago ga go dira ditso kwa metshamekong ya boditšhabatšhaba ka go gapa dietsele tse tharo. Thapelo Banda wa latela. Moswarela Tautona Regaolatlhe o ne a amogela setlhopha se se mmuso a ba phophuta mo legetleng go bo ba tlotlomaditse le go tsholeletsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo go tsa metshameko. You ran with history on your shoulders and you rewrote it with every stride. Colin Kipingatsipi, your 400 meters was not just a race, it was a revelation. Baya Pondori, your bronze was persistence made visible, a medal forged with endurance and reward. Our 4x400 relay warriors, you gave us pride, you gave us proof, you lifted Africa to the summit of the world. Each of you, whether you touched the podium or not, has become a living page in Botswana's story of resilience. Botswana e ne e rometse lekoko la batshameki bakatisi le ba ba thusang setlhopha ba le 21 mme ba boetse gae ka dietsele le tharo e le tse pedi tsa Gauta le Bronx go ka fetsa mo maemong a botlhano go tswa mo mafatsheng a le 192. Madio a re tlhophatsa go tshwetso ke madio a go dinela thata. For that position 5 in the world is a lot. There is a position 2 in African countries. So ke se supela se bona ke maiteko tota ke tiro e kona dona e tshimo tsa metso go e dira. Ke ne ka itemogela gore gongwe re ka sa re tlhaela ke o dingwe kana bataogi ba e re ba ka tlatsa bataogi ba sa tswa gore tsala ke dietse gongwe boeteledipele bo ka thusa gore o kgone go nna le one pool of athletes. Ke re botsadi ha re ntse re tsamaya gongwe re tlhogana le bona ya mpiana ba se gona dipolitiki ke re re lebelele wena welfare ya bataogi ka kakaretso. Moswarela Tautona o rotloeditse gape setšhaba sa Botswana go nna le kemonokeng mo batshameking ba go ya pele a ka ya fa ba santse ba tshwere bokamoso jwa lefatshe mo go tsa metshameko. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Jaanong fa re di garela setlhopha sa polisi sa motshameko wa di-darts se gara sa ntswe sa Pluzanic 51-3 mo motshamekong wa leki ya di-darts o neng o tshamekelwa kwa police office mess ka laboraro bosigo. A re utlwe Phosha Olopeng Molilo. Mo gaisanong ya ditlhopha police ba fentse Pluzanic 35-1 mme ba tswelela ka tshameko e ntle mo gaisanong ya di-doubles ba fenya 6-0 pele ba garela ka di-singles ko ba fentseng 10-2. Motshameko o fela police ba fenya 51-3. Mokatisi wa police Reizal Fadola a re o itumeletse tshameko ya setlhopha sa gagwe a supa fa maikaelelo a bone e le go fenya bosimega jwa leki eo. Game ya gompieno tota ne re sena pressure go tlelele team e magoro go masha ba santse ba ithuta the ropes. Our aim is to do better, score more, so that gongwe rona le BDF re go separate ke di score 2 consecutive years ba ntse ba tsa position 1 re tsa position 2, so re dumela gore this season ke a rona gongwe. E re le fa go ntse jalo mokatisi wa Pluzanic Abednego Toisane a re motshameko o ne o le thata ka jaana ba ne ba tshameka le setlhopha se se nang le maitemogelo a kwa godimo. Mo league ba performer and they're always either 2 or number 1 in the log, and rona ya ka
team e leng gone re gorogane re mo ngwageng ya bobedi re ntse re tshameka di-darts, and we still have a long way to go in terms of our technicality, our skill, and our scoring. Le fa e nnile ene motshameki yo gaisitseng mothusi mo Akufi ga itumelela tshameko ya gagwe. It's one of the few games tse ke di tshamekang ke be ke dira bo 100 ba le less than 10, simply because nne ke le so relaxed. All in all, I will take it gore I have performed good darts, even though ke sa lesson gore because of lack of challenge from the opposition. Maduo a baya police mo tshiamelong ya go gwetla bosimega fa Ploxenic bone ba tshwanela ke go ipaakanya thata mo metshamekong e latelang. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Botsweretso e le jaaka di wela dikgang tsa rona tsa nako ya bosuna mme tsa bosupa mme pele re kgaogana tla re lebe jalo se nne di dikgwaga kwa pele. Tautona Boko a tla rola molaetsa wa gagwe wa ntlha kwa phuthegong kgolo ya lekgotla la ditšhaba segong jono. Fa kwa Malawi tautona wa pele Peter Mutharika a fenya ditlhopho tse di sa tswang go wela. Mo go tsa metshameko motshwarela tautona a kgola setlhopha sa Botswana se se neng se phadisana kwa dikgaisanong tsa the World Championships.